Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Tayo sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka daw? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo tikunak. Doblem agdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw kababain sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. Noan niya ti masangpitan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batog bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pa nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastamot kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumag-gayam tinubya to'y anak ta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagijay aante ka na angkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagijay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size na. Ayos laeng balasang ka. Uray da ka may adumot lati kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarot kinalukmag ni Edwin at ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak, dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa mo urnong mawa pangasawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro datoy tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak tata. Ngem datoy dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana itibasit nga plato. Adto iti narabid ko asawsawan. Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan. Syakon. Gawad at sama. Aminan nga inapuyan nardaw. Ay, shh! Tangiwat mo man. Mala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabaay. Wan tata. Ryan, mahal. Datoy lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas datoy masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit Idin ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o di ta. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawa maon, darasag. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo idi adot kinan ko Ryan. Pasensyaan o adot kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papananti jar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe.
Nala, bayam, sakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot dayjay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao, hindi ka mo't arasaas nga arasaas nagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas nagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Chabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Ay, uwan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na ta nagpipintas gamay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? Deoray, pintas na amin na pintas no nagrawot may. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Ekit baybayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na nang. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Ikay, anya ngay dagita luto manak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta? Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sabali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahay ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo mo't lang Ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tano mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayun ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wain mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't ngamin diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagao. Ala, di mo panunuto ng dayta, mahal. Sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyay la ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya.
Kanuman agluto kayo iti inapoy kat na inayunan nyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam. Ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaud yo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian nyo Pagbalinan nyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayaon. Wan nga ron. Nadlaw ko nga ron, manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Ang jakmat mabali na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Ta sumapul ka iti nakutong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas karina nga ramidan day tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mo apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol la dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pang 2 a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag overtime kan ag sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linuto yo jay masida. Naluto yo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwam ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagat ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako iti kom-komporme. Tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaut. Saan alamot ti kukuam. Ay, Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrek ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaan nga putahe to'y si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga min itarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. Adyan ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Ato'y party na po Edwina. Mangan ka lang. Di kag babae. Thank you, Tata Pasipiko.
Ninanata siya ngayon, napananan. At na salas na, agbuy-buya man na ti TV. Basit, tikan kanan na, isa nagbita mang mangan na jay. Ay, oh, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo bisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di nga basit. May sa nga po tahi tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asinaan malasang ko. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Mala umay ka lang mangan diti balay, nukurang tikan ka na medyo balayo niya. Awan tata. Kating kayo welcome ak nga umay mangan iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tilutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka nga agtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mo laang ter aramidik kay. Sana siyak ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta isaw ti aglotaw iti sidaan na. Isorom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam, taaglutaw iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? Saan pa'y nga rodid bina? Kunak nga gluto kiti kanak ng si Madutak Mike. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila? Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad? Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni G.L.A. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na meduina. At nakamat dito ili. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata Pasipiko. Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe na ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matiagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun lang nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay jakbat na si putan balasang ko. Apay sana nagpakadaya. Saan nga raw? Tunggal pandangan, awan iji balay.
Sa nusumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay agpadadan akin nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay, iso magti ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko mano away sanak, samad. Un nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakpainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam lata nga roda na subangpo di asawam, Belinda. Anya, napsog kamot lang, Edwina? Ay, perme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kaste malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in order ta. Uwan Pasipe ko. Talagang agbusugak manantad ta. Saan ta pa'y nga awid lumalpas ta mga wen? Mapanta pa iti sigod nga ayuyang ta. Uwan, ariglado, Pasipe ko. Amom, may ayo akman amang ming-ming-ming litarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipe ko. Ayan ni bakit mo, Ryan. Ha? Apay, Belinda. Anyat masapol mo ken kuana. Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ano Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan da adwa. Oo, kitaom. Ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan day, Divine! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba ti asawam? Parwaram matagririn ni sut kamay? Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina kada kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ta kayat ko makasarita! Masapol nga agririn ni sut kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko ken ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para ken ka. Tapno may pay ko lang nagiti kasapulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa sapulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na Jay. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Nalakati mamakawan. Ngam narigat ngay subli ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pagkawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Ngam saan natati na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Ha. Diyak ilibak, Garda. Ngam naitati puno. Kung nagtupay ka. Ah!
Bayan naramid mo ti kastoy kanya Abel. Apay! Pautangan nakman kabagis rin na. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o kanigarda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingiran na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni garda. Andan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ububeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pa'y lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pa'y layda. Adapay ka apo ko maun. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagis. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Tawan pagbayad kaw. Ayaw ang kwartak. Adapang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan ka bagais. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makaama makisarita ken kwa na kabagis. Please, uray tagayim mo may. Ay, ala, wanan ka bagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Ket pangalak nga iti kasta amangga mo na asawa ko. Awan mo't kasta amangga nitoy. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga isapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakala refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka agarda. Desisyon mo dayta. Gampanag kunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan bain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapap mi. Agama, dinadahil na dagita nga arapap mi. Mangilawlawan na jay at tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka, garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko. Saan kumita kanunungan ti naramid na. Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo, garda. Inret-retum pa'y lang amin idikanyak na dya akabsat mo, Rina. Ha? Imbagbagam anasingpet. Nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italahang garda. Kinwartaan naklaang dayjay akapsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kankwana. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kang kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain. Saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam tinagastos na kang katapnawan rere. Siyak ti mababain iti kastoy nga raramidam. Nalangarod hulugak nga raon. Apay, di mo inay ayo aya ka bagay. Kat gayim mo ba? Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel.
Mababain na kung ijagayam ko. Nawapay ngamin ngayon suka mo ah. Nakakita kalat ububing. Sininaam mo na dagos ni Garda. Ay, kahit kasapulak mo't nga rod ka anak, kabagays. Ay, adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailaang dagita. Diyak kamukang ka, Abel. Primaw, insang petkon dito balay ni Mona. Tiyang balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kanina nang mo ah. Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing mo't tinobya yung tatang. Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko ma. Talaga akastra ah. Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tomot ngamin ti agarim ah. No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, primo. Love, makagatkatasak. Itimplaan na kitigatas ko. Ay wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papuno takit inanom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, primaw. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng samot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbes na naragsak da kan ni Garda, kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod ah. Anya nga tangay ti kinaya na ija ma'am. Diyak mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ron ni tatang ante. Kakaasya kakan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaatiw nak kano ni tatang, ta nakaasawa man rin. E dinto asya kat awan pa lang. Kanya pa lang amin ti kukum ngay makanakan. Mga asawa kang aminan ah. Sino nga iti asawa kat awan mo't nobyak? Kat mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Isong agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang iti naimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti agura iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Ah, Agbayad ka na. Uray pauna la abayad tane kasapulak ti kwarta. ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo ah. Lagado ti tao ngagdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda a kinukwartaan na klang gidi! Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agdiskitar ka! At di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkape kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritok day tatugi. Alaman nga rod, primo. Kitagyaman na, no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingir na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya, Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa rin. Naghirit iti namin na daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. Adda awag ko. Hello?
Naglokaw. Adalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agor nungak pay basik. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinan. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha, praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. An-anwam kinasingpet ka napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali Ta para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay ti manggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya! Ay na, si kamanan ti masabat ko garda. Ay pangaasim ka di ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akit ti kwarta ita. O di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingirin? Ha? Agpaisaw garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise! Jakon singirin dagiti ininteg kuken ka. O saran yo kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akangura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingirin. Papanam primo. Dita balay da na nagardante. Manan, kanayon kamuta na mapandita balay da. Apay anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapana kon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Na, inaldaw muta na mapanti ka anakak dita balay ti gayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, garda? Wen, intag papukis. Kagpasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta. Tapno sana madlaw as senior citizen tan. Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar aram kanyak, garda. Sika siguro, Kagangay na makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga sawa akong tatang. Ha? Nayaasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isong asawa akong. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan man natila aramidem primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang isupay laang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na jay. Kature ex yumatan. Nagsina kay langarunan. Akay,
Sublatem ay. Subsobrak sublatem. Anya ko ma? Nawayang aruday? Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sa bali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatay. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamen, iso akayat mao nga asawaan. Basta asawaak, tayo so ti type ko. Agin inayat kami kani Garda. Asawaak no kunak, asawaak. Primaw, talaga aya ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay, nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primo. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae, apara kanya. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam ta di na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan na iti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakes na at agpadada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Ha? Nalipatam sa amat na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Iso nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Iso abaybayan tayo idan, kabagis. Inton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod ano pudno ngay ayaten na. Talaga mat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga rod ayan. Kis na kon atin na kon. Aha? Sika kit dimot. Sika tibangagag kanya. Ha? Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw! Oy, Primaw! Agring ka! Apay ayatatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda iti ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda? Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasukin ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay? Hindi saan itan? Inutilmutan. Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka? Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat? Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kenkwana. Ay ka, awan problema kanyak balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Kitawan kadwa ni nanang mi. Mala,
Siya kunti mga sikaso iti inayo, balasang kaw. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan miti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina nagarda, ante. Wala, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina nagarda, ante. Ay sanay! Di kalagbain. Idi mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Ta si ka tinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Ha? Agpada kay Layja amam. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Ha? Manang Biyana! Dear Manang Biyanang, jakiliba ka medyo na arte a katao. Kat no may papan iti boyfriend, adamad standard ko ako nada. Day taman nga rod ti pagtarayan, ti istoryak. Rugyak ti agsalaysay. Agyaman iti panang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Oy, mapan ko alam ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata. Saan matkat di? Mapan ko laalaan tapno masapa ak nga agabono inton pigat. Ala nga ron ah. Gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta. Ha? Sa dinong hay? Si Kaman no sa dino ti kayat mo. Ay, amukon. Mang restaurant talaangan. Siyak ti makamoy ti restaurant apapanantangam si ti makamo nga agbayad ah. Ha? Oy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bengay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan ba tinangitulod ken ka dito'y balay kiray anak ka? Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makide, Apay nga raw na naladaw ka anagawid ngay. wen atay niyam amunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayaw nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan anak ko. Una nang. Anyat makunayo tinobyak ngay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mat ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady, jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't laasaan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Ang okay lang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planom kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Tinight swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Agdate kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Di bale, adapay mat next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ka. At dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Agdate kami man mag. ay kumayat ano kasta. Agbanding kayo mo't ora isag paminsan. Saan apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may.
Amang ano iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan ananang. Jak lakid di ammo ti aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't ano isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayaten na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot na sosyal a restaurant to imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di? Kaslasan ka nga minakomportable. Kasla aburido ka. Ha? Ni saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka mutan iti kayat mo. Kat si kamalangin tagurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan mabalin. Sika ko man ti agurder. At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang nga ron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Adda tinidor. Kasano na ita? Sapay jak amo ti agtinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan nga in-order ko? Ha? Ni saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo ano mapilpilitan ka laang. Saan matkit di? Sa anak matahan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang tararamidam nga Mangantan agtinidor ka, atoy. Agyaman nak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigatak, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak tira aramidon na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamidam mo nga, Jordan? Ay, sorry, Kiray. Jak ing kagara. Jak nakontrol ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayab mo ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan nadadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta punasak tarupam. Saanan? Inakagdira mo si Jessie aran. Agawitan, Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga ado pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si maduta kon. Ha? Si kaano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga. Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gagawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw Kiray. Kunak man lumarabian ka. Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobya Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupak iti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam ken kuana. Nagrabaw mo't arasunan anak kao. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro anairuam I-break ko kay din Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaang. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti jar ni Kiray, kabayatan ti kaadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin ammo ti agtinidor. Timayab di karne asidak, idi pinilit ko ti nagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya la unay kanyak. apay ngamin nagtinidor ka no di mo ammo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga agkamot Tas sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain nak itinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayan kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko.
Makapaupay, friend. Ignorante magayam day siya Jordan. Di na magayam amo tag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan ko na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siyak, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan minto nga okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay no di na amo tag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardara sudos, beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya teraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Isu nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamutan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mo ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na jak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti ak. Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nangag mo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka. Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manen aya anak kao. Agasam. Bilbilan na kanuki din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot nga min agdayay. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang ti naramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si ka kat judgmental ka maut. Nay, an-anwam ti adu at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawa na di akiray na nang. No kasta, adda pa'y plano makisinubyan iti day di ababay. So ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na nang. Sana para ken kuha na dito nga ramidag. Itian niya kumaaga po ang magsinubyanak pa lang iti babae akas di galad na. Ha? Sigurado ka? Una nang. No di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto at tao. Ay, saan laang mat nga iso ti babae dito'y lubong kunak manen anak ko. Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Nga maging gaita. Awan pa'y mat nobyom kiray. Awam pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat amakirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabangibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday din na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino a Clarissa? Ni Clarissa ami wife Aya? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple la a tao. Kat inaklon ti may sa ami wife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan di inyawin na marilo siya. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay. Saan ka day maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod. Takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, adda ka di matan nobyo na. Sipon nag-break na kan Jordan. Awan mo tayo tinyam amuna kanyak. Kud, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki mo tawal paper ti cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta.
Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya? Taga ano nga mat data? Taga iti syudad. Namamok iti kasaran nga inatendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, hindi kalman pa ngagdaldalos ka, kiray, anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din agbaak ka abalasang. Nagkunang agbaakak. Itikas doon kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw, ibagam itinobya tagpasyar diti balay tapno maamamok man. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka barok, agtugaw ka Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw paraok. Awan mat ngaminan ti choice, tata. Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to no madamdamat tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape ken kamutay, anak ka. Jak agmerindan, dakilatan kiray, napsugak pa. Manak ka, ala sabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang, Saan samat na nairwam itirigat na ichay. Napurmalaunay ngamen. Kan kasla di na kayat ti simple amakan. Kan tintiniduren na di tinunong nga ikan asindata yaw. natural at taga syudad nga ron. Mayat kay di at sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arudan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka matasigod akasta Agbrektan. Anya? Brektan. Ta sana kaskan ka ti babaeng harapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagam atap no amok. Sorry. Ngam sana kaya't nagitidadakkel ko apong ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak ka. Mangan kan Sa anak ang mabisin, tatang. Di mon panunutan jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jay aparakan ka ta nakaarte. Madlaw adi makalitibak na nga pamilya. Sana na irwam iti rigat day jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Sa anak ka no may kari iti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Right nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kanakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga ang mga no alilaan da kanto ijay. Ha? Iso alipati maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ado dita, anak ko. Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot at talagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklo na anak ka. Awan mabalinta. Kiray, agpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, uwan Jordan? Ang may kamanon ngay dahil nga anak yu kan ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ipalpalagip dayta. Talinipat kunti may papan iti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. Alang araw na?
Basta may sakan to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laeng. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napintas ka mo't. Ngam apay nga tangay, adi ka mo't lang maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo? Inkarikto pa yan itibagik ano adagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple a lalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya't tagmay sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda ka binadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nang namnama akiti imbaga ti gayem ko adumteng dulat tatay lalaki para kanyak. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawon akon iti 50 kat adada nga awanan namnamak. Apapalak dagiti batch ko. Tanda pa yan apo ko da. Ngam siyak ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan ti gayem mo kiray. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yung manan gagayam. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Juban, saan napudno na gantintay patangatangay drama itang. Kastimanti ko na ni Kabsat Juban. Dear Manang Biyanang, may papan iti inak ti pagtarayan to istoryak. Naapal ngamin ni nanang ko. Amin na makita na, ti kayat na tuladan na. Nga oray san namat akabalan nga ramidan. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, apay, anyat sirsiripan nyo di tatawa. Apay nga na diyo ilukat. Ay saan, tani, sumrag ti asok di ti unag ti balay. Kitaam ka de, ne. Anyat sirsiripan nyo aya. Ha? Di mat Maricel akaruba tayo ngaglaklako iti barbecue ti makitak di ti pagsirsiripan nyo. Wen, kitaam ka de. Nagado ti agpipila no kastoy ang mumaluman. Kat isumat nga rod ti oras sa panaglukat na di ta paglaklakwan na ti barbecue. Kan may sa, napigsa ti negosyo na. Naimas ngamin ti timpla na. Oras siya kat magusto ak tilako na. Damagam tumankit din no anya ti recipe na. Ni, apay, diyo ko naan akong pitinsyaan nyo. Mang panunot kayo mo't iti sabali ang negosyo ananang. Iso nga rod tinalaka. Ala, gumatang kantumanun. Tadamagam no anya ti recipe na. Oy, jak kayat nanang. Nakayon ano kayat yaw. Nakababayin mo't ano isulat inak damdamagan. Manang Maricel, kitaam ka din ni Nana Lile. At damatan barbecuean na dita. Ni, wan nga paiso. Barbecue! Barbecue! Isaw kayo dita na imibas to'y lakok. Fresh na akas kanyak. Nagpigsapay tingiwaan na. Ala, di mon ikaskaso, Aileen. Mapanlatagatang dagiti mayat kan kwa na, ah. Grabe mo't day tabakot. Naapal at talaga. Aywan, naluton san day tayo order ko manang. Kadwa man ti sukana sa usawan. Magusto kami ti timpla na kahit. Ala, mabiit lang, Aileen. Ay, piman mo't dagito'y lakok. Nagado tinabati. Limlim at gimatang. Idi kwan, napanda iti ayan ni Maricel. Nakitak pa'y adida inibus tay ginatang da kanyak. Imbeleng damot. Kasano, nagapgad mo't ngamin ti timplayo nanang. Santo pala naksat. Sayang ti ginatgatang nyaw. Madadaal lang ah. Ikabil talat tay je freezer ah. Tay display manan inton bigat. Ay, saan na nanang? Ti yun ilakaw. Nakarkaroon nga awan ti gumatang.
Sayang met nga road. Sapay nagpuy-puyat ak tinagbuyay ti social media no kasano ti templana ng palpak met. Anya langan ti kunaan nagiti karubay ti kastangar aramiden niyo nanang. Awan la ti diyo tultuladan. Di kay kumalatan agmula-mula tinatang di talikod ti balay. Tamay mayat pa da nga ilako yaw. Sigsigurado pa eh. Ay, jak kayaten ti agmula dita. Nauma akon nga gamgamulo iti daga. May mayatan aray jaya pagliwliwaan niyo. Di nakman isuro juban. Ala, tulungan nakman kit di amang idalimanak kadagito'y lakaw. Tanay, kaslawanan ti umay gumatang. At dadamot aminin di tabangir. Anusan dati agpilpila dita. Kanagwaya mo dito'y. Uncle Utep, makaramid kayo kadi pa iti munay kan tasty bread. Adda ngamin nagorder ka, di ta kabangiba nga puraw. Tay munay apang burger kumangkal. Ayun sayang pa'y matlaytan o jak aramidan. Awan matan tinakasanga sa bali ijay dakkel nga oven. Kaano da kanaw nga alaan ti order da? Inton biga pa'y magkidi, Uncle. Mabalin kumot nga aramidan inton parbangaw. May mayat tay kalutlutaw kaanakan. Ay sige nga rod, Uncle. Da kayo ti makamaw. Nala, aginanakay nga rodan tamasapa ka pa nga agluto inton bigat. Kabalak mo't nga aramidan amin lagita kaanakan. Apay no mga kailangan iti katulungan nyo, Uncle. Adun ti customer yun iti basit a bakery. Kabalan nyo matanti manang daniti tao? Apay amang halak pa'y lang mo't iti sabali ngay. Katno anda kayo mo't akaanak akatulungak dito'y. Na kayo langan atitang danak. Ay sabagay. Ang umure mga kailangan matiti para masahiw, Uncle. Day ta tinarigat ka. Malabay am kaanakan. Inton pumig sa basit to'y bakery. Mangala akto ni ti kadwa para masa iti tinapay. Basta siyak ti para timpla. Nakaring kayo mo't gaya mananang. Wan tanay, jakon maala ti turog ko no kastoy nga adon ti tumanagari di tarwar. Agsasalupang ti mangmangag ko di tarwar. Nagariwawa da. Ado nga minan ti gumatang iti pandisal iti ayan da tatao type nanang. Napanak na rin gimatang itay. Oh, mangan kayo, ta kapudpudutan na pailaang. Alaman, kayat ko katila ko ni Ote Papanadero. Nalaing nga panadero ni tatao type. Agasam, mano atawan ang nagtrabaho iti bakery. Iti kwan, nangipatakderan iti bukod na a bakery. Wan nga raw, napigsamot je basit a bakery na sika. Arakan ti tattao no kastoy a parbangon. Dakkel siguro ti kita na ijay. Ta nakapangipon meten saanen atupul jay lakay. Manunga tamot ti kita na aya iti may sangal daw. Jak lamaw nanang. Ote, gumatangak man iti lakom amunay. Tay kalutluto Agpili kalatan ita estante, lilay. Baro aluto amin lagi ta. Sigurado ka saan anatudtudan tilingot na gito ya? Ha? Permi mo ngamin ti panagtudtud tilingot mo. Ay saan? Ulay kamot ten lili. Si kaman ti mayabay dito dakkel nga oban no di kagling out. Awan ti frites mo dita. Oh, nataw. Mga lakalatan dita. Ta saan pa'y anay supaw. Apaw, nagbanglaw. Ay, doti ala ka. Ala, makamuka. Ay nagmayatan, kapudpudutan na pailaang. Nagnananggam. Okay, tanya nga eh. Talagaan na mas titimplam iti tinapay Ote. Jak gumatangan na. Tamakabsog mo to'y fritis mo. Inton maminsan man na gumatanga ka niya. Ha? Nanang, awan pa'y mo't naluto a pangaldawan tayo. Ay napasensya ka na nako. Jakon na sango tinagluto. Makaamukan amang ipapudot kadagiti makan anabati idi agsapa. Tuyo mo't lagi tinakaluban dito eh. Api adi ka nagluto nga eh. No kayat mo akat manglukat kalatan iti dilata dita. Anya nga minti pakakumikuman nyo dita aya. Itay kayo pa nakatutok dita cellphone nyo. Boy-boyaak man no kasano ti agaramid iti tinapay anak ko. Anya? Apay manananang?
Agluto ak nga rod ko maititinapay. Ngamjak mo ti pabayak. Iso nga ag-research sakman. Apay, at naman plano yon amang kompetensya ka ni Tata Utep. Apay, parit ayat ag negosyo. Amin tayo, dakarbangan ng agbirok iti kwarta. Di kaila agbain iti kastangar aramidin nyo. Narigat ti aglako iti tinapay. Narigat ti agmasa ken agbake. Apa ti kunayaw, nalaka ti kasta trabaho. Ay nalakano kayat, napigsaak pa'y nga agmasa anak ko. Kahit paglutuan nyo nga raw, awan mo't aramatin nyo. Ano sakpay lang tagluto iti dakila kaldiraw. Mabalin mo't ti agbake iti kaldiro. Padasag, oray basit pa'y laeng tapang tisti nga kanak ko. Ay, palpak mo't da ito apandisal. Apay akipit mo't. Anya nga tangay ti kurang na. Tasaan mo't nga imal sa to'y pandisal. Okay, nakaluto ka ni ti pandesal na nang. Nan, ramanan tayo man. Bambanog da ito aluto. Saan mo't nga imal sa kipit mo't. Amang ano adda kurang iti ingredients ng kabilyaw. Diyan mo Addan samot kurang nang agpaisaw. Makabanog lang arutan, palpakpay, ay suron kon. Agam sa anak ama pukawan itinamnama. Padasag tumano nanak ko. Nagmayat mo't day tabistida mo, mare den, tirno day tabag mo. Ay, aya. Thank you, Amari Lile. Naggatangam di tangay. Ginatang ko man dita baro alukat awagwagan dita kantaw. Insuot ko na dagaw sa paman na nalabaak ta kayat ko ti disenyo na. Nagmamaya tila ko da ijay. Naggapoy jabro dagiti lako da. No kaya mo kuyogan ka mapan. Inga mamangkita iti kayat mo agatangam. Alaman maray, mapantaman nga raw. Anyangay kumaray, adam lan napilaym. Ado tinapipintas ngam, kasanungay no natay gaya mendagiti akin bado kadagita. Aniya? Kenday tadakkel asarming dita. Ay na, baka paalyaw akitaan. Kasanungay no may ranang agsarming ak itirabe. Kat adda sa baling agparang dita. Ay, Tila sasawamot maray. Agpili ka kay din itigatangam. Nagitaman na nagado bestida, ado ti pagpilyam. sagmamano ka no dagita aya. Sagpa 500. O, nay mo ang nginanan. Wag-wag laeng nakangingina. Nangina angam na pintas. Quality, branded dagita. Nangina mo gayam tilako da ditoy. Siguro dakkel ti kita da ditoy. Tanangina tilako da. Jaka mo amare. Adeng, manungay mo tiki tayo dito iti may sangal daw. Siguro dakkelan niya. Tanangin na tilako yaw. Adda 10,000 aki tayo iti may sangal daw. Ano di ka gumatang, pumanaw ka. Sana tila damdamagam ni ta. Na, nagsuplado ka mo ngaglalako. Ha? Pagan ano kumati gumatang itilakom ngay. Nakangingina. Mayat man mo ti aglako iti wagwag anak ko. Iso na lang tadakkel sa tipuunan. Nakakita nyo man iti wagwagan ayana nang. Ijay kantua, at damaten aglaklako iti wagwag ijay. Kat adumit ti customer da. Napinta siguro dagiti lako na. Napintas ngam nagngingina mo. Ay kat talaga akastaan na nang. Ay, adda ko mapagpunak. Tapadasag taglako iti wagwag. Naimbag dayjay, tasaan nga ag-expire. Saan akas iti barbecue kun tinapay nga ag-expire. Awan kwarta tayo apagpuunan nyo na nang. Agmula kayo langan itinateng, may mayat pa ay. Sakti masikuran ken kalili. Itay ka pa di tasango ti baker eh. Di ka mo't lagumatagay. Awanan ti pre-taste. Kit-kita aklaang mo, no kasano ti proseso ti panagaramid mo iti tinapay. Apay nga raw na di takarwar ngay. Umunag ka dito tapno makita man na sayaat. Ay, mabalin aya abuyaan, no kasano ti panagaramid mo. No maano samlakit di ti pudot di ti unag, mabalin
Apay kit tinasaan. Alaman nga rod, buyaak no kasano ti pamayam. Wala, umay ka. Agtugaw ka. Tapno saan ka amabanaw ka nakatakdar. Sanon, may mayat no nakatakderak, tapno makita ka na imbang. Ay napod no tibagbagak mariitin, nakitak a mismo. Iso an naapgad tay timpla ni Otep iti tinapay, tanalala o kanon itilingot na. Di tay pay katammo no anya dagiti na ilalaok ijay. Anya, ay sapay nagimas jay lako na at tinapay. Maramanan nga dabasit apgad na. Iso day jayin tay lingot na. Sapay kumanudkod pay no kasjay nga agmasmasa. Binuyak nga rod ti pamayan ng agmasa. Sapay jay kili-kili na ti pasaray kudkuden na nukwa. Anya, sapay ijay ko matiturungag tay nakgumatang iti pandisal. Ay nasaanon maray. Sana balay, tasurwak ton ti agaramid iti tinapay. Tasyak ton ti paggatangam. Nay, apay na nang. Anya na iti adda dito kusina. Uben day tanak ko. Tay basit lang. In-order ko ito online. Tila orderin nyo. Di yu pa'y ammo no talaga napintas ti quality na. Kan ammo yu aya ti mangusariti na ita. Pakadanagam ay ang amin. Kat adamot manual ang mabalin na pagkitaan no kasano nga aramatan. Di yun ipadas na nang. Tanay, narigatan. Madlaw asa na quality na ita apaglutuan. Naging pis. Padasag to apaglutuan. Mayat dayta. Nalaka ngem quality. Ni, anya tayo makmakset amang angot ko na nang. Binadas ko man tinagaramid iti cookies. Nasobrak sa mo tiluto na. Nakset mo. Kan anya pero gito'y adda dito lamisaan nga eh. Tinapay wano uging. Munay kumaangam nakset mo't laang. Kasla uging mutun. Kurang kayo pa iti practice na nang. Di yu pa'y mabalin ti ag negosyo. Basit lang nga napraktisan ako. Ma-perfect kung tumulaang. Nagadal kayo pa'y kung mga imuna iti panagluto Ang damot na iti vocational school mangyuf offer iti libre kadag iti mayat ang makasursuro nga agbake. Bakit akon? Sana na masapul dayta. At damot ti social media pagpasuruan. Wen ngam sa balilattano da formal training yo. Iti saan nga agbayag. At dan tumutan ti bakery, mariiten. Nalakalaang magayam ti agaramid iti tinapay. Adu ti mabuyay jay social media pagpasuruan. Ay kumayat nga rod ano kasta kumaray. Malaman ta ramanan minto tilakom. Ay susmaray. Anya nga jasok ngagtaod di tabalayaw. Ha? Ay ungag paiso. Ay nasapay adda pinanawak alut-lutwak iti oben. Ay nahawanan. Nagdakulan jay apoy. Ay mauraman ti balay me. Tulong, karuba! Dahil tay bagbagak kada kayo nanang. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Anya nga dandanin na uram ti balay tayo gapu ti ginatang yung nga oven. Himbag laangan ta dito'y laang pasit ti kusina tinauram. Kasanun nga no saan nga marayat dagiti kaaruba. Sigurado adim mapunti balay ta anak ko. Nagtangken tumot ngamin ti ulo yaw. Bakit? Anya nga nanang. Ulitin nyo pa iti naramid yaw. Ay sana nanak ko. Mabuti nga kon. Agbuteng kayo mo't lagayam. Ngam di yung man la pinanunot ni mabali na mapasamak. Agyaman kay kit dia, tawre kas jeti nararamid yo kadagiti kaaruba tayo. Tinulungan da tayo latta. Nang runa ni Tata Utep ken Manang Maricel. Tay sudaket ngarod ti asidag diti balay. Giovanna ako. Ikaten nyo man ngamin ti kinamanagapal nyo. Nada makita yo, tuladen nyo. Wahan saan anak ko. Agmula aklaangan itinateng. Tasig sigurado pa'y. No, hindi pala kumaanag mula kayo. Agap-apit kayo kumaitan, nanang. Anya tigatanga, Maricel. Tay man paborito ka munay, tata. Mabitlaan nga raw.
Ay, nabit kan sakit dia nakapaibo si Tilakom a barbecue Untata, adulat tamot ti gumatang. Agkurang paikit di Dahil bag nga orasyo, pare Otep, Maricel. Ni, da kayo matana. Italaang manan makita kayo Manipod mauram ti kusina yo. Mabainak ngaminan arumwar. Gapo iti inararamid ko. Nang runa kada kayo, Utep. Kastamatan kan ka, Maricel. Pakawanan da kumaa. Gapo kada giti sinasa o kontra kada kayo. Nang runa kan ka, Utep. Mala, di mo panunutan na dyan, Lilay. Di mo matimbaga akayat mo gayam ti makasursurong agaramid iti tinapay. Di insuro ka kuma. Libre pa ay ti panangisurok kan ka. Wan nga rod manjakon. Mabuti nga kun nga agluto iti tinapay. Nadidigra akon pare. Kat ulitek ti agkid daw iti pasensya kada kayaw. Kan agyamanak iti panang tulong yu kanyak iti maururam di kusina me. Promise, jakon pakibiyagan dagiti negosyo yaw. Saan kun sa alinya ti agnegosyo? Agmula siguro ti linya. Na nabunasan dagiti imulak anatang. Ay kat mayat anana, lakwanda kamin to iti mulam anatang. Wan ngamjak to pabayadan. Ikan kay to iti libre anatang, tapang ramanan nyo, Maricel, pare Otep. Ti apresyara kiti inaklon na ti bidot nakat si papakumbabaan nagkidaw iti pasensya kan pamakawan kadagiti nagbasulan na. Kat manipudi din, dinan inulit ti naramid na. Kat pagliwliwaan nan tagmula-mula itagdutumaan na ta. Alakastan, tugayem mo, Joban. Alagagayem ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititong Galmaysa. Hello gagayam naragsak nga oras kan aldaw ititong Galmaysa. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Chari saan napudno anagantintay patangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Chari. Dirma ng biyanang. Pakaragsakak timang sarsarita iti padak at tao. Kaslang amin saan na kompleto ti aldaw ko naawan maichismis ko. Pasaray masubraan kan makurangan pa dagiti padpadamag ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nana Banje, nakaawid mat gaya man ni Chari. Nagrana kami kat ije palengke. Naglukmagmatan. Idinto ta nakutong mat idi sakbayan nagpasyudad. Kaslamot addan anak na. Kasta aya. Di kampay ngamin nagkita iti day jakaro batayukan. Sapay kumaa ta nagbalbale umutan. Ta amom mati kinamaritis na. Gapukeng kwa na dandani nagsina dagiti agasawa akaro batayo iday. Ay, wanan niya. Ngam iti kasi akinabayag na ije syudad. Imposible mat awan pa'y nagbaliwan na. Nagbalbaliw mat siguro nana. Adak man na namang idarirag ikayat ko ken ka, Chari. Ne, nagsapa ka matanan nga sumarong Carloyd. Sapay mapanak agjaging tadta. Baliwam to langan ti pumasyar niya. Ururayan dak ngamin dagja kakadwak. Inton malamlatan Saan pa'y nga tadta taada pa'y papanak niya. Alangarod Agsubli ak numalan. Kahit sa pala ko mataadamat namnamakin ka. Inton malamlaangan nga agsautan niya. Tani agdardarasak nga pirme. Hiyang mun sakit diti agyan ije syudad Chari. Limukmag kamatan iti uray lang Kas kamala naganakan iti kasta nga itsuram. Anya mat datanga ibagbagamat ba na isamot? Never been kiss kan never been touchak pa lang. Kasta ya. Si mabaling amin ti aura ti bagim. Hey, hamo man nga kaskaso datoy bagik. Isungarod nga agjaging akta kayat konti kumutong. Ay, wan, kumusta nga mat iti lugar tayo? Anya nga iti madamag. Awan lat tagayam ti nagbaliwa man niya.
Mahilig ka latay ti chismis. Ay na, amumat nga tatak lang manan nga makawid ito eh. Mailiwak mat na nga makisya ka. Ay wan, nakitakmat na Cindy di kalman ije palengke. Kadwa na mat di duwa nga anak na. Ngam apa nga kasjay. Hanmat nga karkaro padagay di anak na. Agduma nga minti ama dagiti anak na, Chari. Ha? Apay naglalaki ni Cindy. Ay una yan, saan mat nga napintas nga maglalaki kay din? Ay naglalaki asasawa mo. Saan? Ay ala, adawag ko. Mabiit lang ha. Sungbatak to'y awag ko, Chari. Okay. Kasalungay, Chari. At nakadimot la namnamakin ka. Lloyd. Ay ayatin ka, ure di palaeng. Kunak nga ron, no di kan makita, ta nagbayag kamot ngamin iti syudad. Inkarit nga ron iti bagik, naglaklakayak lang na baro. No sana si katima asawak. Ay, tangay, han kamat nga narigat nga ayatan, wanan aklunan kan. Ha? Oh, gyaman ak, Chari. Kunak lang no awan namnamakin kan. Tiningitin ko nga nga permeda turik na kat adamatrik na kanyam. Iso nga, sungbatan kan tabaka kunak no agbaliw tirik nam. Ay, sigurado akin kan, Chari. Oh, kamon dyanan na, inaklon-nakmot lang. Sapay ko mga rod hanak to nga paldaangan niya. Saan to Apulos? Promise. Iraklon mo matgaya man niloy, Chari. Wan nang, di tanto matlang titurong na. Apay ko mga ibaybayag ko pa'y laangay. Nasingpot matkit din ni Lloyd, nagagat pa'y. Man nakaawat pa'y kit di Ay, uwan nang, amam mo yun ni Cindy. Diyan nga kaadalak di high school ita kabang-iba nga purok. Ay wala ha. Amok, apay ka de. Naglalaki mat gayam. Katno kasla Maria Clara idi dayja ti gargaraw na. Idi agis eskwela kami pa'y lang. Anya? Naku na nga ni Vanessa nga sa balite ama dagidya anak na agduma. Ay naanak ko, adday ta kamanin ako nak. Natural nga agduma ti ama ti anak na. Tanabalo ko nga rod idi damaw. Itataad damanin baro nga asawa na naadaan damot iti anak. Iso nga agduma ti ama tay dua nga anak na. Ay, kunak ano naglalaki? Sapay na istorya ko ni ija istor ni Nana Banji. Antomat nga men nga inlawlawag nga perpermen ni Vanessa timbaga na kanyak. Ay unay kamot anak ko. Di mo la maikat day ta kinachismusam. Chismosa nga ibagbagayaw mat nga hamat Tanya nga rod ti awag iti kastangar aramidem. Pakaisagmakam day ta no di mo isardeng ti kastang aramid mo. Ikatuman ti kastang ugalim tanagalas. Day talaag sagsagap iti maichismis mo tar aramidem. Ay, naimbag, taita ka lang ay madito yung store ko, Charay. Tano saan, nagrana kayo kumakin ni Sinday. Sapay makaung-ungay, tamang damdamag ka. Ni, apay aya, anya ti basol ko kanya na. Nalipat am sa matan di sinasaom idi na minsan dito yung store ko kontra kang kuana. Ibagbaga man naglalaki, isong agduma ti ama dagiti anak na. Ado ti nakangag iti dayjay kat indanon dalaki di kang kuana. Ha? Nunaranaan na kalaang dito ay jak amo no niya tinaramid na kan ka. Nalaos ti luksaw na. Imbag ko mga rod no pudno mat ti sinasaw may papangkang kuana. Basol na matan no sakitan tinakam na timang mangag na. No awan gayam kinapudno na di agwali maklaang. Han ko mga agre-react. Tano agre-react guilty. Napasaktam nga rod mo't di tao. Nakar-arsagid mo't. Aywan, ikandak man kit diti sabon nga para laba. Darasan nyo tahang ko kayat nga agbayag itoy. Baka agsubli ni Cindy. Ay, apay mabutang ka mo lang. Ay, saan? Hangko lang nga kaya tigulo. Vanessa, ni Mat Arlen nga anak ni Punso nga agbabalot data lumabas. Masikugmat. Aywan, nagkapumot lang ang iji syudad. Kat asino nga iti ama data si Kugna. Jak amo
Tadamag ko kat agmay may samot ang nagawid dito lugar tayo. Awan mo't kadwa na asim mangpet. Ay, no kasta intarayanda. Nagsikog nga balasang. Linoko dalaang. Jak amo Ay sus, saan man atila sasawam. Maalaagawid kakit din. Agsenata dito yun, Chari. Hello, Vanessa. Busy ka? Saan mo tunay? Apay aya, Chari. Aday bagam? Ay, hanak ngamin nga makaid na. Ni Ma'am Josephine nga kaaruba tayo. Agsasabali ngamin ti makit kita kamon o nagkanrom-romwar ijay balay na. Agtutubo di mat baluday jay. Agsusukat sa matanti lalaki nga mapmapan ijay. Sapay madlaw nga agtutubo pa lang dagijay nga lalaki. Ado ti agtutubo nga scholar ni Ma'am Josephine. Saan laang mat alalaki, pati babae. Aya, ngam aha? Amompay no pudno nga eskolar dagijay. Balo ne Ma'am Josephine. Kan medyo baknang. Baka nga'y sugar mameda. Tila ibagbagam. Agatap ka manin ako na. Sige kit din tani. Adapi aramida. Bye. Hello, aguraya. Naglukon. Inidupnan. No ninanang matgamin ti pagdamaga kat agungat. Ibaga namanan nga chismosa. Kat haanak mat nga chismosa. Amoyo ni Arlen nga karobame. Nag-awid nga masikog. May sana. Madlaw nga tinalawan ti lalaki. Hay, no siya kakatang ko nga itulok nga kas jeta ramidan da kanyak. Ay, kustaya. Ay na, kasi mga rodan magpas ngay ngawan na matanak na. Uwan nga rod. Ay, saan mat gamin nga nag-ananad? Kasi nga madan samat ngamin suker da dya nga babae. Maganab ati suker. Kan amoy jebak na nga balo nga karubame. Ni ngay Ma'am Josephine. Boyfriend nan sa dagi jay agsusukat nga lalaki nga mapmapan ijay balay na. Uy, madlaw ngamin nga agpapaaram da dya nga balo. Nagkite nga kanayon ti paldana. Chari, agawid tan. Adagur uray abisita mi jay balay. Ne, asino nga bisitak? Jak am-am day jay, basta umaykan. Ang sige nga ron kakadwa niya. Ituloy tayon tumanan ta agmimete ang numaminsan. Ag-awid aktay.